Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose mu bice byose bigize isi. Kuri uyu munsi rero, tubazaniye amakuru adasanzwe, twagiye tubona abantu benshi bagiye babivuga uko bitari ndetse abandi bakagerageza kubisanisha wenda n'ibimaze iminsi bivugwa cyangwa biba, ariko njyeweho mbazaniye inkuru, idasanzwe. Banza ukore subscribe ubundi dukomeze nze nkugezeho inkuru Inkuru rero idasanzwe. idasanzwe iravuga kuki, iravuga hehe, iravugira hehe, irakomoka kuki? Inkuru idasanzwe rero, mu gihe u Rwanda na Congo barimo barasinya amasezerano y'amahoro ndetse kugira ngo barebe ko bateza imbere umubano wabo kugira ngo, umubano wabo ugire inyungu ubyazwamo inyungu, umugabo bita Gisekedi nk'uko, bene wacu b'Abanyamulenge bakunda kumwita Gisegeti, we ibyo bintu ntabwo abikozwa ndetse n'umugabo bita Ndayishimiye. Bakomeje kurunda ikintu bita ingabo, bakomeje kurunda ikintu bita umusirikare ahantu bita Uvira, bakomeje kurundamo umusirikare papa, bakomeje kurundamo umusirikare, bakarundamo ikintu bita intwaro za danje. Ikintu kigaragara cyo rero ni uko aba bantu barasinya amasezerano y'amahoro ariko mu mitima yabo nta mahoro arimo. Bisa nk'aho ari ikimwaro no kuba kwa kundi umugabo avuga ngo ntabwo ndi buve ku ijambo. Byagiye byumvikanwa kenshi ko M23 yagiye isaba leta ya Congo ko, hari ibyo bayisaba ndetse kugira ngo bajye mu biganiro, ariko ntabwo, ibyo bintu bisa nk'aho Kisekedi yabirengeje amaso aravuga ati njyewe ntabwo nzigera nganira n'aba bantu. Kuri ubu rero noneho, kuri ubu ngubu hari amakuru aturuka muri groupement ya Waloa Rwanda muri teritwari ya Walikale mu ntara y'Amakivu y'Amajyaruguru. Aravuga ko hakomeje kugaragara abantu bitwaje imbunda ziremereye bikekwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR ufashwa n'igisirikare cya Congo. Mwa bantu mwe, iyi FDLR mwumve ko ari nacyo kibazo gikomeye cyane kiri muri ubu burasirazuba bwa Congo, kubera ko 90% y'ibibazo biri hariya byagiye byagiye bizanwa ahanini na FDLR. Kuri ubu rero tukaba twabonye amakuru avuga ko iyi FDLR, nyuma y'aho, bayishyize mu masezerano, bayishyize mu majwi, leta y'Amerika, leta ya Washington ivuga ko igomba gusenywa kuva kuri zero kugera aho igeze ubu ngubu, bakayisesa burundu, bakayisenya ndetse n'iyo nka bakayivana mu nzira. Kuri ubu rero, FDLR nayo yafashe umwanzuro wayo, mwagiye mubona amatangazo bahise bandika banyomoza leta ya Kinshasa, ko leta ya Kinshasa yagiye ivuga kenshi ko FDLR itabaho, ibyo ari ibinyoma u Rwanda ruhimba, ariko nabo bageze aho bavuguruza leta ya Congo kugira ngo hato batazabasanga mu ndake bibereyemo cyangwa barimo, leta yarakomeje kuvuga ko batabaho. Rero bageze aho bashyira itangazo hanze bagira ibyo basaba Trump. Mu byo basabye Trump, hari harimo ko, bagomba, batari umutwe w'iterabwoba nk'uko bagiye bitwa, ariko mu by'ukuri, ntabwo ariko bimeze. FDLR ni umutwe w'abajenosideri wasize ukoze jenoside hano mu Rwanda, uragenda ukomeza muri Congo, ari naho wakomereje ibibazo ndetse ari naho wumva aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Congo, usanga akenshi bibasirwa n'ibitero biba byatewe na FDLR. Kuri ubu rero FDLR, nayo ikaba yarageze aho rero ikavuga iti reka twimure ibirindiro, duse nk'aho twimutse aho
aho leta yari itumenyereye tuhimuke kugira ngo operasiyo nitangira wenda bazasange twarimutse tutakibarizwa hahandi. Gusa ndatekereza ko ari iby'ubusa, ni iby'ubusa kubera ko ntabwo FDLR ifite umwanya uhagije wo kwisuganya kuko bayishyiriyeho iminsi 90 uhereye igihe basinye amasezerano. Ariko ntekereza ko ni ibintu bishobora kuzafata igihe kinini kuko FDLR yivanze n'ingabo za Congo, abenshi bivanze mu ngabo za Congo, baterwa inkunga na leta ya Congo, ariko ntabwo bivuze ko leta ya Congo ibyo bintu itabishyizeho umukono ko igomba gusenya FDLR. Gusa bigomba gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagafata umwanzuro wo kuyisenya burundu nta mananiza, niba koko bakeneye amasezerano, niba koko bakeneye amahoro plutôt. Ariko mu gihe ibyo ngibyo biri kuba, umuntu bita Ndayishimiye na Tshisekedi ntabwo ari abantu bafite umwanya wo gutega amatwi ibikubiye mu masezerano ubwabo bisinyiye cyangwa ibyo bo batangaje. Mu guhagarika FDLR rero, mu bufatanye bwa leta ya Congo, mu 2023 uhagarariye USM mu muryango w'abibumbye mu mahanga UN, Linda Thomas Greenfield, yasabye ko leta ya Congo ihagarika gushyigikira FDLR mu rwego rwo kuzana umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ibi bintu byabaye mu 2023, ni kera, hashize igihe, ntabwo ari kera cyane, hashize igihe. Ariko urumva igihe bahereye bari kubabuza FDLR kureka gukorana n'amagambo cyangwa ibikorwa bya FDLR. State Department ya USA yategetse ko leta ya Congo ikomeza gufasha ibikorwa byo kwiyubaka icyizere, harimo no guhagarika imikoranire na FDLR kubera ko iyi mikoranire ishobora guteza ibyago ku baturage. Ibi ni ibintu byanditswe na leta ya Washington muri USA, kugira ngo bakomeze kubahiriza izindi ntambwe z'amahoro. Mu nyandiko rero zitangwa na USA nk'uko byemejwe na UNSS resolution, umwanzuro w'2773, hatanzwe amabwiriza ko RDC cyangwa leta ya Congo n'u Rwanda bagomba kugaruza ibiganiro, kongeza ibikorwa byo kwirukana imitwe yitwaje intwaro, harimo no kuvana abashyigikiye FDLR. Sinzi neza niba ari kumvikana iki kintu, harimo no kuvana abashyigikiye FDLR. Uvuga ngo abantu bashyigikiye FDLR nta bandi, ni leta ya Congo, ni leta y'u Burundi, ni abarundi. Ndayishimiye murabizi neza ko bamwe muri bo abacumbikiye hariya mu Burundi, muri ririya shyamba, abenshi nimwo baba. Leta y'u Burundi rero ikaba ibashyigikiye. Gusa nanone ibi ntekereza ko ari ibintu bishobora kutazagwa neza. Ndayishimiye ko mu gihe operasiyo izaba itangiye, niba koko izanabaho, ko aya masezerano abenshi hari ibyo bavuga ko ashobora kutazakunda, kuko amasezerano nk'aya ngaya asinywe n'umugabo nka Tshisekedi usanzwe umenyereye kwica amasezerano agiranye n'abantu. Mbega we ntabwo ari umuntu usinya amasezerano wayakurikiza. Ni kenshi yagiye asinya amasezerano n'u Rwanda, murabizi, bikarangira ageze i Kinshasa yabihinduye. Noneho mu masezerano yiswe Washington Accord, yasinywe ku itariki ya 27 Kamena 2025, handitswe ko ibikorwa byo gukuraho FDLR neutralization ari intambwe ya mbere mu rwego rwo kubahiriza neza amasezerano y'umutekano n'imitwe yitwaza intwaro. Ibi bintu rero ntabwo ari ibintu
batekereje kuvuga gusa ngo babishyire mu masezerano, ahubwo nuko babonaga aricyo kibazo gikomeye cyo kuvuga ko bagomba gukuraho FDLR. Gusa nk'uko byagiye bigaragara FDLR irahari, abarwanyi bayo barahari, ndetse ni n'ibintu bisobanutse cyane kubera ko nabo ubwabo bageze aho batera itangazo hanze, basa nkaho bari kubwira Washington ko mu by'ukuri nubwo wenda babashyize mu majwi mu bantu bashaka kwirukanwa muri Congo, ariko bafite ikibazo nanone cy'uburyo bagomba gutaha mu Rwanda. Nanone rero muri rusange USA ishyigikiye cyane ko RDC n'u Rwanda bagira uruhare mu kuburizamo FDLR. Kuvana Congo mu bufatanye na FDLR no kugabanya ubushobozi bw'iyi mitwe ni ibintu bishobora kuzagorana, nk'uko nagiye mbibabwira kenshi. Ntabwo ari ubwa mbere mbibabwiye, no kuri ya shene yacu ya mbere bakuyeho nagiye mbibasobanurira kenshi ko FDLR ari umutwe ushobora kutazava muri Congo vuba bitewe n'ukuntu mbega barahuje na leta ya Congo kuva kera, imyaka 30 irashize, ariko ntabwo ari ibintu bizoroha kugira ngo babavangure, kuko gushyiraho gahunda yo kurwanya FDLR ni ibintu bishobora kuzagorana cyane. Guhuza ibyo bikorwa n'amasezerano rero kandi akazagenzurwa mu rwego rwo kurinda akarere. Ntabwo ibi bintu Congo yishoyemo ishobora kuzabibasha habe namba, kubera ko Congo irafite ikibazo cy'umuperezida uyiyoboye. Uyu muperezida uyiyoboye ntabwo namwita umwana kuko ni umuntu mukuru, ariko umuntu uba uri perezida aba afite ubwenge kameme, ariko afite politike iri cheap, iri hasi cyane, kuko politike ubundi igendana n'ibikorwa. Politike y'amagambo gusa ntabwo aba ari politike nziza, kubera ko bafashe muribuka mu kwezi kwa mbere bajya gufata umujyi wa Goma, hari ikintu bita itangazamakuru, buriya kiri mu bintu byatumye abasirikare ba FARDC bahungabana cyane. Barahungabanye ku buri rwa rwego, baburaga icyo bakora bitewe n'ibintu babonye mu itangazamakuru, bakagera aho bakayobagurika cyangwa bamwe bagahuzagurika. Kugeza ubu rero ko Kisekedi yabonye ko itangazamakuru ari kimwe mu bintu byatumye ubwe ashyirwa hasi, kubera ko hari n'ibyo abanyamakuru batangazaga mbere y'uko biba, ugasanga abasirikare ba FARDC barahunze kandi wenda ibyo bintu bitaraba. Noneho kuri ubu ngubu rero bazanye indi strategy yo gufata channel cyangwa se ibinyamakuru byose bikorera kuri murandasi, bagafata umwanzuro w'uko bagomba kubiripotinga. Kuri ubu ngubu rero harabarurwa channel zigera ni nyinshi sinazibara, ariko zivuga ku bijyanye n'intambara ya Congo, cyane cyane zimwe ziba zigaragaza ko zishyigikiye M23, bajya baziripotinga ku murongo wa YouTube zikagenda zivanwaho. Ariko ibyo ngibyo ntekereza ko atari byo bizatsindura urugamba, ahubwo hatsinda urugamba strategy n'ibikoresho umuntu agenda yitwaje. Ibi rero ntabwo bizafata igihe kinini, ntabwo byafata igihe kinini kugira ngo leta ya Congo ubwayo yikure muri aya magi cyangwa amatsa, mu gihe cyose yemeye ko burya hari ibyo idashoboye, mu gihe cyose leta ya Congo yemeye ko burya hari ikintu idashobora gukora, mu gihe cyose yemeye kuvuga ngo njyewe ibijyanye na politiki, ibijyanye n'igisirikare, ibi byose biri hasi, reka ndekure. Mu gihe cyose Kisekedi yemeye kurekura ubutegetsi cyangwa akavuga ngenda buhaze ndarekuye, ibi bintu byajya mu buryo, kuko burya ikibazo niwe. Hakaba haragaragaye rero ikindi kibazo cy'abagabo bitwa ngo ni Abarundi. Aba bashingantahe, bavandimwe
bo hirya y'Akanyaru nabo rero bakaba bafite ikibazo gikomeye cyane, bisa nkaho Ndayishimiye uyu nguyu Ndayishimiye hari inyungu akura muri iyi ntambara, kuko nawe ari mu bantu bagaragaza neza ko iyi ntambara adashaka ko ihagarara, ahubwo bashaka ko ikomeza, kuko urabona Sadek yaramanitse, Sadek yaramanitse, UN cyangwa MONUSCO ryari ishami ryakoraga muri Congo ryitwa MONUSCO, naryo risa nkaho ryarahagaritse imirwano, kuko ubwo Madamu Kayikwamba yageraga mu mujyi wa Goma, yari aje kumvikana n'umutwe wa M23 kugira ngo bagire ibyo baganira, bagire ibyo bumvikana, bagire ibyo bashyira imbere inzira y'amahoro, ariko umugabo bita Ndayishimiye rwose yanze neza kurekura ikintu bita intambara. Gusa ariko njye ntekereza neza ko impamvu wenda yanze kubirekura ari uko intambara ari uko itari iwe gusa, nubwo itari iwe iri mu marembo yiwe, akanya kari ko kose M23 ishobora gukubita Uvira igahita yambuka yinjira iwe, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikuraho ko mu gihe cyose ashobora kumvikana na M23 bakarasa bakikiriwe, ariko kubera ko ari umuntu wishoye muri iyi ntambara akayijyamo amaramaje, ibi bintu bishobora kutazamugwa amahoro, ahubwo bigafata indi ntera kuri we, bikanamuviramo n'uko intambara yakwimukira mu Burundi. Iyi ntambara rero ishobora kwimukira mu Burundi ivuye Uvira, dore ko ari abaturanyi cyane, ari n'umujyi ufatanye na Bujumbura, ni ibirometero bike cyane, ibirometero bitageze no muri 20, urumva ko ni ahantu hafi cyane, umuntu ugiye n'amaguru yahita ahagera byihuse. Ikindi, ntabwo umuntu warasa ari Uvira, amasasu yavugira Uvira byanga byakunda yakumvikana i Bujumbura, nka kumwe bagiye barasa i Goma, bimwe bikajya bigwa mu Rwanda, ariko uretse ko barasaga babishaka kugira ngo wenda barebe ko bafata umujyi wa Rubavu cyangwa binjire mu Rwanda mu bundi buryo. Rero uyu mugabo bita Ndayishimiye nawe akaba ari umwe mu bantu bateje ikibazo cyane muri iyi ntambara, ariko iyi ntambara ikaba idashobora guhagarara mu gihe cyose aba bantu bagamije inabi kuri leta ya Congo, cyangwa se bumva ko bahanganye n'abantu bashaka uburenganzira bwabo, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane ko kwirwanaho kwabo niko gutuma batsinda bitewe n'impamvu barwana, ko intambara barwana ni intambara y'ubuzima, intambara yo gupfa no gukira, kuko batarwanye n'ubundi nta hahandi leta ya Congo yazabamara. Nshuti bavandimwe rero, reka mbibutse ko mugomba gukanda subscribe mu gihe cyose urebye iyi video, ugashishikariza na bagenzi bawe kugira ngo bajye badukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Murakoze cyane.